If you don't know about it, now you know about it. Mas tá lá com mãe. Exato, assim no branco, ela acha que teria leite nessa rua com mãe. My name is Colin Kelly. Welcome to Conflict of Interest. Don't forget to like and subscribe. Was it a mighty event? This is rumored to be better than night. The person of Kate had a better than night. Of the battle of Gold was our machine. Kaki. Kaki. What do you have, Kibos? Tails. Conflict, blast up! Blast up! That's up. Right, love you, brother. Yeah, bro, man. Thank you. Thank you. Wait. That's it. Styles, Styles. Yay! Styles. Oh, gee, why? Eerste ronde. Right Ons steek die toes. Right now, and sit to my right, introduce yourself. That's a scene. Takjiruddin Harun Muhammad Khan, aka Static Twist. Yeah. Kawan saya menelah Becca. Oh no. Alam mo nila Becca. Alas kami nila Foco. Right now, Hijatos. Oh yeah. Yeah. Welcome everyone. Static Twist van de Noble Park. Away. Kijk je laten zo beginnen. Achter alsjeblieft man. Dank je. Alright. Rookie of the Year 2022. Battle Rap of the Year 2023. Ja, Im, Sensei, ons is allemaal proud op jou. Ecstatic, that's ecstatic. I figured he might be the next static, tot ek eendag sy battles kyk en check, damn it. Sy het 'n obvious rap talent, but your pen is nog one for the books. But your pen, yeah, sorry. Sy het 'n obvious rap talent, but your pen is nog one for the books. Sy sal begin notice mense kom na jou battles toe in suits, hulle weet sy was klaar in 'n kus gesit deur kroeks. Sy, waar is jou respect? Out here to dis 'n winner hier. You out here met fokkel dissipline nie. Ek is 'n sick MC, I'm the sickest hier. Vir hom sien ons nie soos van 'n chicken spie. Nou som van julle gaat my humor mis. Maar hou net vir die persoon langs jou dop en vra vir hulle wanneer het sy gesien 'n hoenderpis. Nooit. Waar julle vir hom niks hoor of vir hom Sion, ag julle gaat gou vergiet van hom. But it's all coming back to me now, Celine Dion. It's all coming back to me now. Celine Dion. Die is 'n kruisiging. Jou grootste mistake was om in my lyn te spring. Vanaand, ek waste die ding soos my ma se koolkos binne in die buisin in. Hulle sê static, jou tyd is min. Hulle sê static, jou tyd is min. Hou vas. Hulle sê static, jou tyd is min. Wat? Gee my 15 seconds, dan spit ek ure uit. Ek sal nooit soos jou wil visie. Of soos Rappie.
Hat van 'n minute en soegie het vir iemand tyd. Ons kan sien lately you ain't been seeing straight. So voor u escape, gaan ek hom vang en sê jy behoort hier nie en julle kom vir immigrate. Speaking of immigrate, ek sal vir jou laat land in nog 'n land. Vir jou en jou calm demeanor. Still thinking no one can outbar the reaper. But my name is Static Twist. I have no mercy, no pity. So don't cry for him, Argentina. As die bomb bust, sal het vir Iraq. You will get beat up for saying you have more battles than me. 20 battles deep and none of my opponents' pens showed up. No cut, you'll get your throat cut. My fucking bayonet fought a life. And for the bread, I leave you dead on the floor knife. I stab you with nothing but a knife. Sinzay. Is it wordplay, man? Is it wordplay? Eindelijk, I'm not on social media much. I love it that I can silent movies with Charlie Chaplin. And if conflict should ever go down, you can jump ship first, you hardly captain. With the bars, you still don't impress me, bratsie. Say like baie dom. I'd like your brain, miss a brain flexidratie. Sy toon in sy stem. Maak jou extra vakie, so hoeveel veilig moet sy rap sy raakie. Sy's net nie smartie, sy best nie praatie. So hou jou bek, ek bet, sy het gecheck as easy to slide in doors hier by conflict soos 'n taxi gaatsie. Musically, I'm John Wilkes in the booth. And I'm like, that's Lincoln. Jaco hier, raar stinking. Jou baas speaking, but last weekend was your last weekend. Sy laaste battle, toe gaan hy vrek van 'n heart symptom. Cap, ek was aan haar. Hy ripped off his head and his lim. Hulle gaan dit vind in 'n bin in. Met min ding vertel ek die gatas van die sting ding tot hulle dink ek is Quentin. Tarantino, kos elke sin, laat die haar op hulle kop rem opstaan soos Quentin. Ek het 'n baie unique style. My bars laat die onderskrif. En ek weet hoe dit jy. Julle gaan sien na die. Hoe lyk ek soos iemand wat blomme pluk? As die nommer druk, gaan sy ampersand vir goed? Of gaan sy rap soos sy rap? Frankenstein se loop. Hey, I'm a savage. I'm still a savage. How fast? I'm still a savage. I thought you were ready for action, damn it. I cheered for your new catch. Because I needed you ladies to get me out the underground to Captain Planet. Fucking new generation. Can you Captain Planet in? Nice. Eindelijk, hulle het vir my gesê. Hulle het vir my. Hou vast. Hulle het vir my gesê, yo, Static, maak jokes. Ek het gesê, nah, dis te wack. In hindsight, moet ek maar jokes gemaak het. Because die beste baas 10 my gaan altyd kom van Keister Black. Julle het mos hy vrou mogen kyk, ne? Nu waren er nog 20 baas. Time. Maak er ons een Static man. Right on in, round one.
was een van die jaar, soos Rubber. Kijk, en die klaar, joh. Kijk, so vandag beter ik een van die greatest. Ons het vir hom, waar is een static toes? Die is een beefblok, waar is een Wilson blok, wat 4 keer op buiten is. Maar kijk, baie het my geonderskat, en sy weet het, bra. Eerste wil ek is die man betterly, sy kan nie van my homies vra. En ja, hulle gaat sê, al wat ek doen is punchline, maar as ek moet begin klap, as hy liggies, lyk soos nuwe jaar. Groot man, groot man. Groot man, ek ken Violence Ahoy. Ek was een Beast Boy sinds een Lighty, Teen Titans. Ons het niks beef, maar hy het vir die pak getende. En ja, ek is hier gangster nie. Ek is net een wordbender. Kijk, is fix en ek dra kennis. Die man moet retire, maar nog steeds sy rip. Die man is op push, transgender. As man waar het likes. As man waar het likes. Moer om flow, cause me no nice. Pas op, elke baan moer harder as Kimbo Slice. Ek verstaan, sy is oud, maar sy het niks meer hype. Sy verloor jou taste in battle rap, verloor letterlijk jou appetite. En sy probeer dit fight, tot sy niks meer krag het die static, maak jy electrolytes. Ek kan nie ja, ek kan nie ja. Kijk, ek kan nie help as my verses tyd is, sy weet ek is al die determined writer, die is wat maak steeds, ek het geskryf tot sy vingers toos, arteritis is net knockouts wat ek hier het. As net knockouts wat ek hier het. Sy kan nie nog een young en wel visie vir die, laat ek hier klip, die aardwies en kneecaps, in video territories soos hornets en maak die wannabe freak. Kijk, of ek skop sy op freak, tot allemaal sien my freak is. Of moer om in een stop tot hy drop, like soos een bad investment. Fucking reckless. Fucking reckless. My kans, my kans. Fucking reckless. Om te kill is truly vissen. Maak nie self een suspect soos hy culprits met die Uzi sweaters. Sy, ek is soos die SPCA. Die hy kan die dogs assemble. Dan sy is so moed dat ek nog weapons moet soek. Die slaghuis het hidden control panels. En ek het remote view. As soos breaking news. Want ek het weapons op elke channel. Pap, dat die uit in die mag. Ek so fucking beast. Hier gaat sy kap. Weet dat sy agree of disagree. Word geblaze. Soos die vaporation. Ek voel die aarde af. Zodra die koele riem. En sy spot met een klonk kak as een man recht focus. Die goed wat ek spot poten, het bly explosive. Ek so battle ripple, allemaal weet ek die voted. En sy rip die kwaai nie. Sy is maar net een entertainer, soos Ali Joseph. Kijk hier. En sy red net kak as een man, recht focus, die goed wat sy spot poten, goed wat ek spot poten, het bly explosive, ek so battle ripple, allemaal weet ek die voted, en sy rep die kwaai nie, sy is maar net een entertainer, soos Ali Joseph, so oud soos hy is, en soos een paar ou skoene met vouw of smoke, het ek gehoord, sy is glad en as ek kom, kry in die patten buil, sip sy skouwe, dat hy niet soos een wieker of aan een button, so hoe kan sy die guy is? So hoe kan sy die guy is? Die is Ip Man versus Scott Atkins, die gaat een main fighters, maar hy druk die verkeerde knopies, sy moet jou plek ken, een street fighter. Kijk hier, van my af krijg sy niks respect. Sy is hier die beste nie, ons kan sien van een afstand, soos een vision test. Ons kan sien van een afstand, soos een vision test. Maar anyways, ek kan jou wees wat een gemoosik is, Buddha mank, van wie ever om my is, weet ek is op van my Tyson, ek het klomheid is, soeka, ek maak jou maar soek. Hou him, my bro.
Ik kan jou wys wat 'n gemors ek is. Boeddha man van wie ewe om my is, weet ek is op 'n meditation. Ek het kloomhuites, maar soek kakka maak ek jou missing fotos almal so holpypes. Tank Davids, ek moet hardvuiste. Eddie, laat sy big swell van het zon breken. Hij is dood. Kill it. En hoe Soos het zo breken, ik kom tot aan jou area en break barriers. Die bokser of friets al snaaks like Bull Terrier. Die is oorlog, Jul Terror, rustig tegen me. Soos Bin Laden, ik heb gehoord dat zij jou best baas brengen. Hold it down. Ik heb gehoord in bad dat zij jou best baas brengen. Fuck it man. Ja. Had de glas niet zo breken. Kom tot aan jouw area en break barriers. Die dogs of friets al snaaks like Bull Terrier. Die is jouw laatste. Jul Terror, rustig taking me. Soos Bin Laden. Ik heb gehoord dat zij jou best baas brengen. Fuck. Kijk hier. Als zij wil survive, biedt het zijn hoek in bad als een synagoog. Zij kan fokken voor me meer zien in die broek, als hij already heard it all. Zal hem achtervolgen. Als ik jou krijg, biedt het zijn halop en hallo dingen dringen los. Laat steekt ik zo. Fok, ik vat zijn kracht weg zoals eerst komt. Zij zal met niks kracht boksen. Round 1. Hij is een feest, dus het kan niet verder. Dat is een auto weer Was het lang van Ja. Blaas op, hè? Ik heb het draai om op te maken. Het is wel Ja, man. Thank you for coming everyone, support the conflict man. Pauline, Van, Tiro, Jessica Liu, Charlie, Brendan, allemaal man jullie, dat is altijd support, dankie van jullie man. Hier zie je dat ik heb gezegd van die, dat moet je echt luisteren. Die kou van Lende, van jullie, van helemaal zeer die kou van Lende, en als het precies zijn.